doang iya berat teuing kakan terus ya ha bener berat kieu aduh aing capek kieunya bener bae mah bener kumaha para aingnya melak penghelana kan panerina aing orang mah geus 30 karung sampai-sampai aing jual sepak aing terus baik aja panas dia capek ya nginum An enemy has been slain. Pantek jilong. Ih, aluman lamun bedeting torek. Ih, Enemy godlike. takul. Ih, Enemy gahil. killing. Di dionya Enemy aing. legendary. Nah lobet di HP aing nih. Kemana yang nyeum casan? Nah, cobalah nyaran. Yuk, budak. nah, kayaknya bu pula Shut yang down. bu oke musuh ngelor euy The asal enemy has kalau slain nyumput Lord. dinya aing ngelor dipaling di buk eueuh ngari kola lah kan udah dah woi budak ngelor tuh woi atas jilong luntang di dinya goblok amat ampun aing mah colok lorna astagfirullahaladzim ay You have been slain. lorna Kira bulan ki. euy dia keur naon kudu gitu aing pur macul main ML lah aing mah HP aing lobet, coba nyeum casan. aing ge meuli paket ngan sagiga doang di menteng hotspot deh ampun mah Casan, nyeum casan. awo yo kieu ngan hotspot main tanggung kayak nggak sih urang main urang bareng Aduh paket aing lo pakai paket nah, menang meuli tadi. aya aing ngomong naon tadi cik aing ge paket aing mah loba aing Aing mah casan. aing ge nyaho dia teh butuh paket atuh kan aing keur tanggung dia ditanggung teh sih ke amat dia jeung jawara ampun Aing si eta. Curi teh supa lember Aing nginjem casan. Diduduna ka hotspot. Gua aing paket loba menang meuli bieu woi ya Yo, apa aing lobet? Nginjem casan Allah. Hoi, nginjem casan. oh si Iwan aing teh nyaho aing kumaha ge biasa masuk jeung aing mah tapi nangkar eta Si iyo. Naon curi dak? Ketong torekan gajah gitu. paling dia aduh Cek kamari menteu sih, teu ente torek. buk dua jeung tilu sekali buk Apa mabur aing. aing keur tanggung ieu kayak minta paket mah ka aing Yo. Aing mah buru balik beh. aing buang keur di ngeunaheun sepoi-sepoi Atuh aing casan dia teu mau casan ayo urang geus seneng loba jerong mabar. atuh aing ge nyaho dia hang hotspot tanggung aing heula aing tanggung ieu aing hotspot be Execute. aing eleh badu Tong saya balik. Tapi balik aja apa aing lobet. eleh be dia mah aing ho ke bintang aing tapi orang balik jam aing belum tangkil ayo Tapi aing ngomong naon? Ngajak balik yo. balik Kati ngomong jeung jelema bolot mah. direng dia mah kana meter hotspot unduhan persing aneh aing mah Ngajak balik aing mah tadi gawe balik. aya dia kana meter hotspot persing mah eureunan Aing ngajak balik. tuh aing ge nyaho dia meter hotspot tapi kedua aing keur main heula ieu tanggung Bolot. dia dong tukang PLN mah meter hotspot eureun aneh Aku bolot bang sebolot bolot. Aing bikin ngajak balik. oh aing ge jadi mau zaman sabaran teh persa aing mah Iya, tadi ke counter beli pulsa jeung paketkeun bieu keneh. Ngun lobet doang nginjem casan. Woi. Harus balik yo. orang balik lapar yang ngara Bolot. Yo.
Aing. Menang tim Myanmar baeng. Yur, itu kena otak. Yo. Heh. Adi ya kana mentan hotspot unduh han bersaing manheng. Punya sabaran. Bolot. Balik. Hai burungan angganya udah hayang hotspot nya sabaran bersaing. Pan. Bolot. Balik balik. Yod, kita sekali lain. Mana yo? Ya kan. Iya lah. Atau dak, masuk tanah aing. Capek-capek aing mau gabah. Ngelunjak ke rumah he. Kira burung hotspot mah jeung aing yo. Aing ketanggung soalna. Bolot gati berkumpul bolot. Si orang lebih yo. Menang dia, mena. Kayak udah gerak. Our base is under attack. Kayak pedeng deui, dua turret deui. Ih. Itu nyambung aing ngomong sistem dah kayak. Kenanya? Culi ke super lembar yo. Pak. Hei. Hih, nyoku sabaran bersaing mana yang dia? Aing nanya, ya nanya, menang itu. Kan. Paket aing gede kene tenang bae sih. Tah, HP aing tuh lo bawa paketnya tuh. Tahakan tah. Shut down. HP aing tah lo bawa paket tambahan bieu meuli. Elah aing ieu aing. Pusing aing. Nyambung sim ih. Sekarang hotspot mah juga burung hotspot. Enak kenapa dia ta? Aing nyakeun hotspot na ya. Alah. Tah. Kata Sandina Jilong rakus bub. Ya. Enggak terus dinya. Ente butuh aing hotspot, ente butuh. Tah, kau dihirupan ta. Enggak segera ta. Gara pasang Sandina dinya ta. Ente butuh bolot, teu butuh hotspot aing mah. Dia cenah hayang hotspot aneh aing mah kitu ih. Dia yang ngomong jam tasan. Yo, aing sarua mun meuli kamar iya paketna 2 MB. Allahu Akbar. Aing dia ke counter meuli pulsa jeung paket aing buka paketna. Biar aing main ML leh lobet tapi nang jam tasan ka dia yang hotspot. Aing diam aneh aing mah. Kata Sandina ta. Belum jelas itu. Dia geus dia aing ngasupkeun Sandina. Aing aneh aing mah dia betul. Boga babaturan aing bolot. Tah Sandina ta. Jilong rakus bub. Pak. Nah, napi dah melobet ke gila yang ngera. Ampun aing. Pan tadi aing jam tasan ku lobet ka dia yang jam tasan ge lobet. Caseula HP dia, di mah ngacasan tuh. Aneh aing dia. Aing dia jam tasan ka dia bolot. Kayak mesti HP dia pinu urang mabar pan ho. Tenang bae sih. Yo. Eta ceri dia katong mereka naon. Sandina tuh lebih ngasih Iwan, mau aneh si Iwan pakai nonton YouTube bae. Aing nanya bolot teh. Aing tayang ieu meureun ngasih Iwan mah yo, pakai nonton YouTube bae. Ku perangkat lunak di band ge ku aing ge. Mana jeung si Iwannya? Aing nginjem. Tadi Caseula HP na kali tuh yo, aja Sandino aing tuh. Allah, atuh pan tadi ka aing nginjem nginjem tasan balik. Ya usah barang pasti minta hotspot na aneh ku HP lobet. Aneh aing. Dia bolot-bolot teuing bersaing mah. Aneh aing mah. Aya anu bolot aing apa saha kitu eta aing nginjem tasan. Kalah duduh minta hotspot teh ih. Pak. Yo, Di mah aing ngacasan tuh. Allahu Akbar. Mah aing bagus kan he yo. Mas lain ngelebel lah, amun teu ngeleh malah Ayo. menangan ngomong nyium bolot mah. Ayo memberi ya. Balik deh. Del. Di mana ya mau kabahna? Erna. Ada yang suruh di mana? Yo, gabah ya sama tadi pecak tenan yo. Tadi dia minta hotspot be aneh heng, mau nyawa sabaran. Aing ieu mana sawah nang gabah aing panen pan sawah.
Oh, karak panen dia. Atau kagak ada kayak lupa panen nah atau jadi ngurang kayak mah ngaliwat nge penting. Obrolnya emang balik bayan capek he mangga bayo. Emang ngopi puguh ge. Nah, sebalik. ayo nya. Oh, yang ada jalan nah. Ayo. Asik dari nggak suruh mana gitu. Sulah suluh bolot. Kita menggabah yo. Tapi yang spot makan aing bayu. Main bae. Aduh, aing kati gobosan bolot mah. Wan, urang mah tahan pura bae yuk kesedil. Jadi urang masuk bencana aing sedos sekarang. Halah aing minta main hampura toy, mending main ML. Aing minta spot Oke yo, ngalakeun. Kata Sandina ngaspot bae dia mah. Aing ngaco. Enggak satu Sandina sok. Ayo Iya. login. Masa dia. Aing pakai apa nih? Ayo. Invite. Ring ya. Klasik be klasik. Klasik kok, siap. Berat euy. Mang, Ayo ria. Dia mah. Maaf. Maaf, saya tunggu gitu. Maaf ya, maaf bro. Dia bukan menduan, disangat tunggul. Dia mah. Dari jadinya, anu maksudna aingnya. oh sok ngarang. Aing tadi masukin ke kolor dong di calana. Eta kolor aing kolor si eta. Aing isin. Asia. Cik aing ge naon minta hampura. Terus lah sebodoh, mending hayu lanjut main ML. Tadi aing dek maniak ya pakai pan kalah dengan parah ya bah kudu anjir sekarang. Aing eleh batu. Defeat. Dia di darat. Dia aku sebabnya tidak bere buk jeung sama Hasan apa Hasan apa Ayo balik yuk. Dia mendarat gimana? udah menyerahkan jangan Darat. Darbit. Dari mang isum di, jeung si Usup. dia tuh natanya bae nyaho henteu aing geus nanya nih ya pusing aing main emang tadi elehan bas igara ieu aku sebab Darat. sia maksud dia Dari terangil amat letik-letik dak suka na toples ranginang kau yang dari. Iya. yang ketasannya Ayo dia geura asup. Kok tutupan balon? Aing ngon di dia. Atuh segera cok ke sana yo. Ya apa yang lo bet dia ngarang ngecas ya beda main ML deui. Ada dia datang semetan kopi bae. Geng krieu lah ieu. Allahu Akbar. Dah ge nyokot casan yo. Aing bolot gati. Aing bolot mah. Segera yo cok casan aing ngecas nyelobet. Oh enggak. Jauh ke juta. Jangan deng ya culi di air gitu. Sugan bae ta. Itu salah dibahas ya ta. Sugan bae ya ta ngadengnya culi na kuare. Ribu ngomong jeung jelema bolot mah. Nginjem casan di lung hotspot. Gati. Tah dia hayang kopi mata. Eta Mantap. Yo. Allahu Akbar gati. Ngomong jeung jelema ih mah bolot mah. Saya nyokot casan kan nyokot kopi. Adi ya sudah berkopi kesang kue naba aneh. Casan ya ngomong casan. Bolot. Yo, casan apa yang lobet? Spot. Allahu Akbar, hotspot di bawah. Allah. Oke. Tapi dia salah burungan jalo beta ta. Kapan tadi gak njem casan, Gusti?
Oh, Gusti. Kita culik daging jadi he. Oh, di hang dahar. Balik be ka ditu. Jamaah yang can ngejo di dieu. Selain, mau lecas selain jatuh lah, sampai lolos. Ih, ai. Pan orang itu di dinya orang si double mubit di dinya. Pantesan ba di saran euro orang. Astagfirullah. Hei. Halo guys. Cut. Jul. Ada bawa kejo. Susu hang dahar cenah ge. Di mana yang can ngejo. Arak datang, maju nanya kejo, begas teman game kejo, menghilang begitu saja tanpa kasih apa-apa. Kati Jul. Torek sih menjeling nah he. Katunjukan kekenceng mer nih. Ayo ngolong capek hari gidinya. Dredeng-deng gimana? Dia yang kita nyium casan, coba kopi, cop. Hah? Bener-bener coba yang rewasan. Om, nginjem duit cepet. Dia mesti mana gitu, datang-datang aja capek bae. Oh, bener yang orang surupnya. Kalau aku dibawakan rame kan raya mah. Kirain batur. Itu bener Jul. Ngomongin susuk mah bolot. Aing gati capek ngomongan itu tadi. Iya reng karena polo. Tuh, ilik ku dia. Bener Jul atau bener? Tuh. Bolot sih ieu mah. Gusti. Casan, nyium casan. Awo yo kita yang hotspot main tanggung kayak nggak sih urung main urung bareng. Aduh paket aing lo pakai nah paket nah menang mulu tadi. Aing nggak menang hotspot ti. Bener dah. Woi. Dia aneh aing mah, buga aing tanggung cek aing kedeui. Aing yola he. Nyium casan. Casan. Oh, layur. Layur deh emang. Nah, enggak sedang kayak kau yang Direng dia mah meter hotspot unduhan persing aneh aing mah. ngajak balik, tadi gaya balik. Tuh aing ge nyaho, kan aing hotspot. Nyaho sabaran. Bolot. Akan jangan selesai. Action. Sadak. Bener dong itu. Ya, bener. Ada Action. setan. Action. Sadak eta anu maksudna aing. Ngalunjak bae aing kesapi mah ba. Yo kenal. Kita curi dia katong mereka naon. Sandina tuh lebih ngas Iwan, mau anak si Iwan pakai nonton YouTube bae. Aing nanya bolot. Action. Asyata mau suluh di mana gitu? Sulah, sulu. Bener.